Kani gadai ko All India Radio Shillong ki khubor bang puliru elma arwar. Kimat bakongsan yang khubor minta ke step ka absen terhadap ujumang kilong. Penyai Menteri Kekoi Kekhia Jonggari Dr. Khasi ya kejingelang ka ba afno jongga group of ministers banyakran lor COVID kat khandai. Ni kinongtre man sungha ki bayarap ya kinongtre ke Shillong Municipal Board banai buram khatdo ya kitu gibril ki belayap na unu jumpang coronavirus. Khat khandai klur nrep kulak mut ki beliau ladap IT ka ya COVID ha India halu hin kesni dan saalak af hajar ki bayo thamayo COVID khat khandai ha India tan hin kesni bat praspa khat wengut ki bayo thamayo COVID khat khandai ha meglia tan hin kesni. Haswa bani syekh khubor ki babinya tung sangap shwa ya kini ki jimpang nam. Namar kajinang don ki beliau ki bayo ya kajimpang COVID khat khandai ni kintu ki nang sangap ki jongi bakin mum khansting hangre bambut ki kana ki kindong ka khia bat na benda ki tu ki ladap saf sang snem shudong bat ki ladap ban ay ketika jong kawat ka baningkong kemau badai ban ay ketika jong kawat ka ba ha ka por balabu shongkhop bat pikir ya lade da ka babut ya kini ki lightly ki rukom le ki basuk den ya ki jinda khmat bat khmut penjingai iwei ni iwei pat bat kham pikir ba ban ne khoi ya khti bat khman ki khubor ki babnya Menteri Kekoi Kekhia Jonggari Dr. Khasi ni kesni ulah penya ya kejingelang ke ba afnyo jong kenhun group of ministers banyakran halo ukuduk khat khandai nagaliang Dr. Khasi ulah simkhia ya kila kilinti na benda banyakhun bante lakam ya kejingpo jong khlam kuduk khat khandai lem kejinglang jingman jong kani khlam bendam ha kejingelang ke ba afnyo jong group of ministers layakran ya kejinglang jingman jong kuduk bat kani kejingelang kala longru ha kasmini kong jong tiyo baladem sibon pili kimat Lapdeng hakani kejingelang lembat kejingmenjur ban penni ya ka amfu terosen bi bat karende civil hakani kejingelang lawan banyasim benta da bonut ki menteri kesorkar pedeng ki bakunthop yo Habib Singh Puri u Mansuk Mandavia u Ashwin Kumar Chobe u dokhat ke Niti Ayub u Dr. Vicky Paul bat u DG ka ICMR u Dr. Balram Bhargayam da kejinglang ki jong ki bayo yo kudut khat khandai ha jalla Meghalaya Ladan si kinyan kinongtoy mon sungobha ni ki volunteer ki papinti kina bagi tu ki beliau ki bakhlap na ukudut khat khandai kinyo ya keburam ke bakhaddo ke jongki bat kata kalong kejingyo buram ke bakhaddo hakasngitep mising thang ke jongki kini kinongtoy mon sungobha haringkat bat kinongtoy jong Shillong Municipal Board kilayo ya kejingyo ro na buon ki benta hakbayade ba kejingyo rap kawaki ai syaki bayap na kaklam kudut khat khandai lemru syaki bahayen hasen jongki kilayo ya kejingyo rap ke basikadai hakum kini ki por ki bayak kedu jing Nagalian Menteri Ramba Kejala ukunat ke sama hakasni ublay jong keteo ula ay kejingero yakini kinongtre mon sungha ki belayarap yakinongtre ke Shillong Municipal Board na kebenta ban ay buram khaddo yakitu bayap na kini ka khlam COVID khat khandai ka sarkar jilla Meghalaya minta ka kinti kelayo ya kejing kesan na kinongelam nyam lembat ki balang bepher jong kejala ki balami syahmat ban pinslur ki paiba ban sim utika ya da COVID Kani rajin kesan jong kini kinongelam nyam bat ki balang bepher kan ay mensiam ya sarkar jilla na malakmi lenti bakin seni bon ki paiba ban sim ketika ya da COVID na malkat hadu minta dong ban bon ki beliau ki badang artian ya kejing singan jong kini ketika ya da COVID Nagaliang General Secretary ka Shillong Catholic Association uba Barnabas Longba ulaan ba kabalang Catholic kala kentu kipai ba bakin ni syahmat ban sim ya kani ketika ya da COVID klem badon keno kejing artian UGL Das General Secretary ka Central Puja Committee uladon lang kaju kejing sungau bat ulawer kipai dengan Hindu bakin ni syahmat ban sim ya kani ketika udas ulay thuru ba ka Deputy Commissioner jang ka East Khasi District ikon isawan dalalu Kadap thau ya kawai ka komiti ka bakanthut ya barok kinong yalam nyam bat balang ban pinslori kipai ba bakin ni syahmat ban sim ya utika ya da COVID Ha Assam ka Khalsa Center North East kala IA yak tinong leer oxygen hagati himin kasngim Kani ka Khalsa Center North East kala ai ki oxygen generator syakipai ba barangkam hok air oxygen na kabenta kisipusngim Hakawai bu kayang kiwai kinhun tre mon sungobha bat kiseng balang bepher kila bateng man ay jingerap syakipai ba hakum kani kapor bakhi ka klam COVID khat khandai Kawai ka kinhun ka ba nagauti ka ba latip kerteng kum ka care for you kala pinsan ay kijimbam syakinong khron lembat syakibaduk busuk hagauti sa kawai ka kinhun yung kisamlang ka latip kerteng kum ka for you and for me kala pinsan ay yakibam syakinong nga kali ambulance kinong pang lembat kinong up yakinong pang hagauti Medical College Kani kadai ko All India Radio Shillong balam syaki yakikubor
Halo kejinya giba ki nongsong shnong gajala ki yakendo khamtam le hadian bagi test positif bad baki hab ban song slong halayen nakaleng usumbut menteri lang ba gajala uba preston tinsong henin gasngi ula pentip ba sarkar jala kala rai bakan pindian ya kijindang kam ki ba ahmad jong kitu ki song slong bad bayo positif uba preston wilayah turu ba kajingsim jong sarkar ya kini rai kalong menpensuk ya ki nongsong slong ki ba test positif kini kijing ai jong kijindang kam ki badon kam ya ki song slong kalong ba omong kam mensi pisa ai bat kijindang kam ki kentup ya ki marba mardi bat ki wei kijindang kam ki ba ahmad jong ki nongsong slong palat khat kendai keluar hingga polak mut ki blog ladap IT kaya na covid hakari India bolak gawai hadu hin resmi katanak kakoi kakhia jongari kala pentip lu bahapo kini ki afsa kunta ki beladap kari India kadan alak afu hajar ki bayo thumai yo covid khat khandai kabala puntoi ya ka jingdan ki bayo covid khat khandai hakari shaka arklor hingga polak ngun ka khubal ka pentip lu bahapo kini ki afsa kunta kari India kadan lailak hajar mut ki blog ki balak no covid khat khandai kabala puntoi ya ka jingdan ki bakoi hakari shaka arklor life nolak prap afu hajar mut kabapin i ya ka jingkot kemudian hakari kalong prafu pen lai po nak sispa kibaklar nau covid khat khandai hapo kini ki afsa kunta ki dan 1000 sauspa samsangut kabala penpe ki jingdan kibaklar hakari syaka lailak lai hajar nyospa afungun ke India hadu min gesni ke dan palat afnyo lakmut ki aktif case ni ki bidang don hakijing sumar ka jilla Meghalaya tam min gesni ke dan praspa khat wengit ki bayo thmai o covid khat khandai nyospa nyop khandai mut ki balakot bat afsa mut ki balaklan ka office UDSSMI ka pentip banakini ki praspa khat wengit samut ki na East Garhil District ato armut na East Central Hills District sanspa khandai mut na East Khasi District shipomut na North Garhil District shispa alignment na Vibhoy District hindremut na Southwest Garhil District samut na Southwest Khasi District ato wengit na West Garhil District north nyongmut na West Central Hills District but samut na West Khasi District kinus pa north khandai mut ki bakot pat kilong hindremut na East Garhil District ato wengit na East Central Hills District south pa afsanmut na East Khasi District khandai pupramut na Vibhoy District iway na North Garhil District khandai mut na Southwest Garhil District laimut na Southwest Khasi District samut na West Garhil District lai khandai mut na West Central Hills District but aflanmut na West Khasi District kajalla Meghalaya hadu hin gesni kadan laifo haja sauspa khandai fu armut ki layo yo covid khat khandai hakaba nyojan nyospa prafu pramut ki ki active case ni ki bedang don hakijing suma afu haja aspa afu ngut ki ki balakot no but sauspa prafu lai ki balaklan no Menteri ng Baduy kari Narendra Modi ajing kran siya ipay ba jong kari lembag ikito gibasa sa bari haka program Man Ki Baat naka All India Radio haka live ho tarik mentaw nain kaniya kajing ajing kran ko jong haka program Man Ki Baat kanday kasin ka ba nyo jong ka program ka ba man na ugnay naka All India Radio kipay ba jong kari kilaban simentalang haka ni ka program man pinpaw ya kajing sungo ko jong ki lembakan namu up ni naka MyGov Open Forum kipay ba kilari ban phone ho number ubang ka magsipisa ubaday iway not iway no fra not but kila ban record khubor ki jong ki sa menteri lang badu dakaktin Hindi but dakaktin English ka area berlatip keteng kun kayas kan sala banang ke area ke bajultam bat ke bangkata ya ke West Bengal bat Odisha ha ke ni ke sini balang jong keteo bat ke ni ke area kan kata than ya ke jela Meghalaya la ni ya ke than jong ka sete la mini kat kun ke khubor balayolin naka Indian Meteorological Department Shillong kala pentip baka jela Assam bat Meghalaya kala banyo ya uslap hakikat to kat ni ki jaka haka afnre bat afnu perik mentaw nai ka khubal ka pentip lu bah ka sni ble ka jingjul uslap kanin bajol khan bak khubal ka pentip lu bakala bandan ka jinghap slap ka bajol menta ka sni swabat pingkot ka khubal session ki mat bakongsan Penyak Menteri Kekhia Jonggari Dr. Harsh Vardhan ya kejingalang ke Afnyo jong group of ministers banyaklan halo lukurat khat khandai ni kinam trai man sumha ki bayarap ya kinam trai ke Shillong municipal board ban ai buram khaddo ya kitu ki bro ki belayap na ulu ujumpan coronavirus khat khandai klur ni pulak mut ki bro ladap IT ka ya da covid ha India hadu hinin kisni badan sa arlak afu ar hajar mut ki bayo thma yo covid khat khandai ha India tan hinin kisni but praspa khatwe mut ki bayo thma yo covid khat khandai ha Meghalaya tan hinin kisni
Kato ki khubor kilakut ki bawan Shafi na ka studio jong ko All India Radio Shillong. Bat sakin ya pon saya so ba Daily Station na benda ki khubor hakatin Hindi. Bat bot pat si khubor hakatin Fareng. Kani ka day ko All India Radio Shillong.